Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, jawadil karim, azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وَفَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ وَدَبَّرَ الْأُمُورَ فِي الدَّارَيْنِ بِحِكْمَتِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ أَبْرَارِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلِّمْ عَزِيزٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ قبل كل شيء أوجه تحياتي وتقديمي للمحترم رئيس عام مؤسسة التربية الإسلامية دار السعادة Abuya filanto pala ma'awalaikum akun ficat badal Allahumma firlahu wa aizakila ma'is'am al-fadil al-mukarram ayah fi bada asyik wa ahlihi wa ila asatizi wal asatizah alladhi qad sabbawna bitarbiyah hasana jakila kulat nahar hatta takuna mu'alima hafidya wa ila al-majlisil muqtin alladhi yuqaddiru khutbati fi hadhihi fursatil mubarakah wa la ansa ta'zimi wa ikrami ila jami'il hadirina wal hadirat fi hadzal makanil mubarak wa a'tini fursah balilah uqaddima lakum khutbati tahtal mawdu' fadilatul kalabil ilmi. Ya ayyuhal hadirun al-muhtaramun, faqad qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna qadir. Fi hadhihi al-ayat karimah zahara khuzuha bi anna Allah ta'ala wa yarfa'ullahu alladhina utul ilma darajat. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yusnillahu ta'ala fi hadhihi ayati utul ilma wa yarfa'ullahu alladhina utul ilma minal ladhina amanu darajat ma la yanaluha alladhina la ya'lamun. Ya ayyuhal ikhwanil kiram, faqad katiba Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibnaihi ala bibanihi faqala ya bunayya ta'allamul ilma fa innahu yukrimul wazi'a minan nas wa yufiqul ghafilin wa yarfa'u abdal mamluku ila darajatil muluk. Naam, kana Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yastabuhu an ta'allamu fal-ata'u ibn Rabah fal-ata'u huwa rajulun habashi nabiyus sinni bishrahuhu aswadu qadim mustarsilu ra'suhu jaza'u akfu wa idha jalasa kalbuladil aswad walakinna bijuhdi Allah ibn Rabah fi talabil ilmi an Abi Hurairah Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair was sahabatul azilahul akharin rizwanillahi alaihim ajma'in hatta mala'u saduhu bil ulum wal fiqh wal riwayat allati masdaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu huwa ra'su mal alladhi yu'ti lana rif'an 'azima walau qad tawaffayna. Wa fil hadis faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan iqta'a anhu amaluhu illa bis-salat sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu wa li-irtifa'u makanil ladina utul ilmi faqad dzakarahumullahu ta'ala ba'da zikri nafsi wal malaikati muqarrabin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wahdiyaduna ilal ilmi huwa fi kulli nahiyah min nawahi hayatina. Anna kulla amalina yajibu alal ilmi. Fakulasatul qawl kulla min amalina yajibu tahqiquhu bil ilmi. Qad aqlu wasyurbu wal taqwatu wal istiqam wal i'tiqad wal mu'amalatu ma'an nas kullaha mushtariqatun alal ilmi. Qala ibn Hanbal wahdiyatuna ilal ilmi aksari min ihdiyatuna ilal aqli wasyurbi. Li'anna akalna isnani aw salasa marwatin fi kulli yawm wa kullu nafsin min anfusina yahtaju ilal ilmi. Ya ayyuhal hadirun al-muhtaramun, min alamatil husnil mar'i huwa al-mutasirat an ulumiddin wa amaluhu. Wa ya ayyuhal ikhwan, fala yanbaghi lana an natruka ulumad dunyawiyah li'anna ulumad dunyawiyah hukmuha fardu kifayah. Fal makna idza lam yatimahal mar'u fayamtaddu wujubu qada'iha ilal akharin. Wa misal idza marizal mar'u fi ihdal qura wa yahtaju ilal tabib fa wujudu tabib huwa fardu kifayah li tilkal qura. Baik, min khutbati anfa wal anija anil waqtil uqaddima lakum khulasah min tilkal khutbah. Al-awwal, la budda an naqtalima awqatana bikasratil ta'allum yusahhalu lana iqbalil ilmi wa quwwatul hifdi. As-sani, al-ilmu bi ghairi amalin la fa'idata laha tamakilah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Wa akhiran atlubul afwan minkum idza wajadtum anna khata'a filah wa idza wajadtum an istawab hayya naqbalu bi si'atis sadri wa nuqaddahu fi majali hayatina.